ngasi breaking news da Manipur ki rajniti da on ba kya lakpo uri maruina khoi ya school assembly constituency da BJP ki mire oigada na panaram ba ngasi ticket lauthrak pada yarok ba ts Brinda devi ngasi janata dal united da Yaokre amurom da khoi wangkai assembly constituency da BJP ki mire oina ba khoi khonaram ba ts Arunkumar AG khoi ki Arun enterprises ki Arunkumar maksu JDU da Yaokre chainak sida mu wangkai kendra da khoi BJP ki sitting MLA on lariba yung kham irabon ngasi ma hojik nya ki mamang da koi NPP da join tawre aduna tuan ba changes mayam ni lai se amarom da koi sekmai assembly constituency da BJP ki mire oina tanaram ba koi ning thousand biren hana minister su oirama ba ngasi athubu matam da koi congress ta join torogni haibasni ma congress ta ge horakhi bani aduga BJP da lakhi bani adu ma ki homecoming akoi congress sang lagni haibasni nakal morom da haji kumbi kendra na ticket phangna ba kumbi mangi karamba party da sang da haibas sa lepangam dri hojik su tuan ma jaga sing da irang thoi maroina moirangi retire IS oiraba aduma sitting MLA ticket pirak taba aduga kaksing da su ramesor sitting MLA ticket pirak taba maruina khoi wangkai kendra su irapota ticket pirak taba sna ngasigi rajniti da onba kya lai panari maruina JDU da tuan ba mire boi vote ka ga me ama chak pirina handaki सरकार असिदा JDU की अचौबा रोल नंबर लौब लाकनी है बिगा अचौब हंग लेरी मखा तना खोई मयाम द लेफ्टना ब्रेकिंग न्यूज़ पीना होना जगह